Spider-Man nitla mal-ħajt kont. Uncontrollable. Mbagħad ikkalmajt beta kbirt. Pero inti ta' tlift wieħed minn ħutek il-kbir. Kelli 9 jiena. U kellu 18. So 10 snin ikbar minni. Pero għat li ma tantx tiftakar. Għax I was too young to like meta jkun hemm dik il-gap ta' age mal-aħwa. Isu ma tħoss dik mhux trabbejt miegħu we're always together. Jien da kont naraħ iktar bħal tziju. So da kien jiġi kollu kartiera ma dux jużaħħa ħuda dil-kartiera u jisutani xi ħaġa kbira għal moħħi u kont naraħ kbir u twil. Like, so for me he was something else rather than a brother ġo moħħi. He was like a small parent figure. Fimt? Imma jimma konċ naraħ ħafna our lifestyles were different dal-ħin kollu joħroġ da 18 kollu barra. So kon niltaqgħu għal-ħin li kell fimt. Li qegħdin kollha mal-mejda xejn. Lanqas. Xejn. So ma ffettwatnix daqshekk